Nadango William au chukui dombati tau nona sino ndo talita kana waronga na Mbula FM na mbendu anisia. Nadango Berit au chukui na tau na sino talita na waronga Mbula FM. Mbula re we omai ko Mbula tau waronga na Mbula FM na batunga na sere. Mbula nadango polis menwalu au chukui na sino ton konso ndo talita warli na waronga na Mbula FM na mbendu anisia. Au ndo talita katunga na Mbula FM na mbendu anisia. Mbula FM number 2 en seri. Nisambulu binaka. Se kongo na bagaleleka ni nonde tukutuku ena mbongi ndai. Sotaba tu bagalebu na matambosi ngoni sala ena nondo bonua na lenga ni kena tomani na takadaka ena wabu makawa na Stinson esuba. Paritaka na bunlewani matambosi ngoni sala ena nondo bonua John Hutchinson ni ndina mandanga e soli ni bagaro veir na ndongoli merakuni takoso ena rukuni wabongo ia eresani muria na ibakarongo kurio Hutchinson ni takatiko na ngongo ke na bitambane so ena kena laurai na tikinongo sana teki bumbiuti kuni mataka na bakatatambu ena buku ni misini ni nunu bakatoka ina underwater breathalyzer apparatus sana UBA boni tukutuku ya bagandeitaka o semi korogela besau na minister ngarabo na ingolingoli ena nondo bonua kurio korogela besau ni rana kau bakalawa o irna siang ni muria na ibakaro ongo marau tigni ku na FBC TV na kalima ni ambaki ni nona bengarabi waritana bunlewani FBC Riaset Kayum ni totoka bogoti ni lako ena loma ni lima na ambaki saoti kurio set Kayum ni siang ni rawa na ilako Kongo katumbo bole ukina na beka rawata na matambose kurio set Kayum ni tiko na itubutuba mena bakatoro da teikina na vale ni kakamburaki ena mbaki katumai kinangito erto se kilita ni tikunga na nonda matati milio abitu ena beka ertu rawata ena sotsota ni Olympic Games mai Brazil ena kosita waretaka na doni babulidi na Daniel Dhonimbuka ni sa tubo garau na timi ena sotsota ni Dubai Sevens era na sota na nonda matetimi ke Canada ene matei ningito po tombu ni vo e walu na miniti me walu na kaloko ena mbongi ni warombuka karu ningito po tombu ke na timi ni welesi ni vo e rua sanga bulu kabana miniti me tini karu na kaloko ena mbongi tungani warombuka ka yoti ningito po tombu ke na timi ni Argentina ni vo e tini karu na miniti me lima na kaloko ena matakadada ni wakaruwai rau ni ona sarava na sotsotongo ena FBC TV rau telanga ni ona rongoda na kena kambura kinangito nebiti ena Radio Fiji 1 madhabekiri na wagaleleka ni nonde tukutuku na kena ikuri rau ni ona sema ena Radio Fiji 1 ke Mbula FM ni weding binaka Mbula binaka na lewe viti gona makadetavua au maramani tau malam-malam nandonga apa kau cari tahu ya kau atau talita kama warung dari Radio Video One okay tahu mai serua tahu warunga ena Radio Video One andau mai wiki na ngopana ya male Nimbula na dangoloa taratu au maramani tailebu au wakitikutik ngai nda wilebu housing au ndo waronga na Radio Fiji 1 ndo moibiti na bonga ni beyane Na Radio Fiji 1 nandu moibiti na bonga ni beyane